Hello muntina namite hojo si lemna kahin nei kinon chule tu ni khol halam ni sim ni sang ni le som ni langa din jong thusu chum chum ho phundo na nei ki taw hiti Prime Minister Narendra Modi in September lasung le Manipur ahung pa ading ta sanathu thusu chum chu ma ki sejin ahunga ahile infara kangla le jurachanpur peace ground muna holimna anei hi tin a ki sejin hi September ni sim som la thum le Prime Minister Modi in Mizoram railway line hondo na anei ding a hi dan a ki sein hi chikin dinga ahung pha le Manipur jong ani khoma ma a hi lo le September ni sim som na ni le ahin pha ding gincha thu jong a ki sejin hi Mizoram Modi in railway line hondo na anei na ding a hin ki gun no a ki chai tai a ki tin Manipur ahung ding wangchu seichin the a hinai pu a ki ti Modi in Manipur ahung pha a hi jong le so lowa meilhei to ku ki ho chen na vel na aneya Senior officer ho to ke houhung na anei ding a hi a ki ti Sarkar officer khanin thusu mi ho ko ma asei na chun Manipur sung munchum chuma buina lo na dinga security a ki su hat be atin Modi hung ding thu a ki sei ginjia mi khan kharin buina a hin si mei theu a hin heji tabang chu lo na dinga munchum chuma security ki su hat be a hi dan a sejin hi achi sa August ni sim som thuma chun Manipur chief secretary in Manipula VVIP ho hung na ding ki ko nein high level preparatory meeting Manipur secretariat South Block main conference ura anako vinahi hicha chun sarkar department chum ho mopu na chum anaki pin police department ho chu security langle blue book protocol so chila theina ding jammer CCTV camera drone surveillance bulletproof vehicle traffic control le security pass boarding in gansi na ani vinahi Horticulture Department, Forest, Art and Culture Department hole, District Administration Officer hosu, still simding le lampi ho jam hoiding, mo Pona kipin, General Administration Department, GAD hosu, lampia lim ho ta ding, ne lecha lampang le health checkup dingin mo Pona kipin hi. Prime Minister Hung Masanga hi Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay Kumar Manipur Hung Masa August nisim som ni ligira kipat som thum lakha chen Manipura ki gunana to chilha dan avet suidinga hi akiti Union Minister of State for Home Affairs Hung hi Prime Minister Hung Masanga Manipura security din monle chamna na ding to gun chilho walhan nei dinga hung dinga hi tin jong aki sejina hi Naglena MLA somgum hon tu ni khole satan hozia Naglen sunga khangtha ho asu khadan thua special assembly session anei ding wa hi tin thusu chum a ki sejin hi thusu in aseida na chun Naga People's Front MLA Kukholi zone nuin Nagaland Assembly Speaker Saringin Longkumar lekha athorin Satan ahilo le thilho thua sei khom na nei na dinga special assembly session nei ding anati tolhona special assembly session chu ki gung dinga hi Nagaland Assembly Speaker Saringin Longkumarin Naga People's Front MLA Kukholu zo neinu lekha tha chu gelkhona anein Prohibition of Satanic Worship in Nagaland thua September ni simni tichu tu ni khole assembly thusei na dinga hitin Secretary in Charge Nagaland Legislative Assembly Secretary Kruho Tuno Rioin thusu anabolina hi MLA Kukholu zone nu in August ni sim som lagira Nagaland Assembly Speaker lekha anathot na chun Christian state khar hi nain pathin ta san nei le nungzui mi hi ngai a hi atin tu lai khang tha hon satan howa ahung ki piu hi lungdon ta hi tin ana se jina hi neinu lekha thora chun Nagaland sunga satan a hi lo le thilhau phala hi poiti satan a hi lo le thilhau phala hi poiti dan khat simding apoi moi tin speaker pa lekha ana thot na chun ana se jina hi thuso chuma ki seina chun achi sa sandinia MLA Kukholu zone nuin mi phem hon naga khangtha nu meile pasar ho satan a hi lo le thilha ho wa hi le sum lakhar a hi lo le
Gari neo khat pi dinga ki tim na aneu vi tin jong asei na hi satan a hi lo le thil ho zia buina nei hi Nagaland bo hi pun Mizoram a jong pathin ho lo ki loi khom na som ku lang thu anaki se hi tai tin thu su achun a ki se jin hi achisa August nisim som thum ni ni la Thado Literature Society Assam chairman panmun tu jinglai nekam zom ho ki thana chunga ginmau mi gup karbiang long police on anmanu ve ki tin hi he thei kha chu nekam hi Saturday ni la chu a chen na chong hang veng manyak karbiang long district Assam ain muna kuna anaki kaido ki thera hi ki tin tu chan hin ama thilong hi ki munai lo hi ki ti ama thilong hi wadunga ki peimang dinga gin chat a hi dan a ki sein Jani Jun National Disaster Response Force NRDF le State Disaster Response Force on a holding na layo via kiti nekam ki thana chunga meilhei ki loi khom na chum hon jong kidang ta in dem na thuso ana bolo vina hi kukumin thuso bol na wachun nekam chu UKDL le KRA thingnoi hon atha dingwa ginmo thu ana seuvin suspension of operation a kuki thingnoi hon am holung dei bongin anum no bolo ve tin jong India Sarkar sunga alung hei lo na thu jong aseu vina hi arambai tingol hon jong nekam ki thana thua lunghem pi na thu aphongo vin nekam infara ahung kalsun jowa kuki National Army hon gi na anneu vin August nisim som ni laku masanga kuki National Army ho khuda ahung ki pelu ding phat jong anati piwa hi tin aseju vina hi Meilhei Alliance in jong thilso su dem na aneu vin nekam ki tha chu Manipula chamna umna ding to gun asu boi the hi atiuvin sarkarin KNU le UPF to CSO su jomding to gun chu anga diwin jong aseuvin hi Meilhei Alliance ki loi khom na hon suspension of operation to kimbana Manipur governor hi nga nge na anei na wachun pune kam jam ho ki thana chung chang jong thudi ta khul chin na om na ding in het sa na jong anezi heji ki loi khom na in thu pu na bol na chun hitabonga danle mulzuilo turthan ho chunga godna ki pina din Manipur governor pa hinga nge na ani ruwi chule achi sa August nisim gup nia infar khupia chamna thu se ya pangala thadolam kai ho zo si jong security peding in tipna ani ji chule koki national organization KNU le United People's Front UPF danpal kya pongjing ki loi khom na to SO su sau wedding ki ti hi dandi lota thil ki bol hi dinga hi ati hejitu phone ki bol chu Manipur government duin achisa kumsang ni le som nearly February ha a SO ki chaya su sau belo dinga thula na annei jong chu geldo sa na anei kirina hi Meilhei Alliance chun pune kam ki tha hin Manipur sunga chamna umna ding chen khom na ding ki ngai lu na dinga to kon ki nei hazo si asu si rahi ati pune kam hi miching ta lam kai thil ha tim ta hin infar khopia thadole Meilhei za le nam te ni ki ka chamna thu se ya apanja ku ki thingnoi hon athawa hi ati hitabonga mona nei lo milam ho ki tha jing hin dandi lo ta galgu bol ho ki ven apha chum lo na aphachi ni Manipur hin hunam ki bol na thei chamna thu ki su thim na thei dan hi loin chamna na thei bita na thei kiza tu na na thei dan le mon anei dinga lom ta hi ati chule ne kam thina to ki mana arambai tingol hon UKDO khununga hi tia ngon le thi mo chan na hi neu to hlonin UKDO hon a het phalu danu le di lo ta ngona ki nei na chungwa arambai tingol hon ngeidam a ki thum diu le hitabong di lo ta ngona ki nei ho anga lo le dan dung zuya achungwa he na bol diu hi dan jong don but na UKDO ki loi khom na chun a hi neu na hi asei bena wachun hitabonga UKDO ki loi khom na su min sit na dinga arambai tingol hon athuso ale kila dova ngaidam a ki thum diu chule hitabong ngona di lo azom ki lo diu gana thu phun a hi neu na hi alang khanin thadoin pia sama kun hetsa na thu phun ki mun asei na chun thado murder ne kam zom ho ki thana thua hetsa thu phun a hi nei na wachun murder pu lungdam sa jani chan chun a ki munai pun alungdam sa hol na hi Assam government in police le SDRF adang dang mangcha jani chan chun horzom na ani ben layo na hi KNA Karbi Anglong le aba kai hon murder pu le pujang lun thado president thadoin pi Karbi Anglong te ni chu achi sa August sim som ni le ku sang ni le som ni nga ni khuwa thini man ni le ki pania ki don loading a hi tia thuso ani zuwa kukin pi Assam thu pi na nuya KSO Karbi Anglong in
Janhia thado murder pu longdam sa holna dia panla di atiu zong thado in pi asamin akigel khomin athuso jabol nan koki ho kangai chapoitin thado nam pi hinga hetsan akini hechito kilhonin pulin gin singsun president CSO karbi anglong le ato khom pi ho kangai chapoitin avela hetsa hi pujang lun thado president thado in pi karbi anglong makaina jani khochun CEM KASC DC chule SSP karbi anglong ho to kimutu na to demand pe lu na ne wonahi Prime Minister Union Home Minister Assam Chief Minister le Sarkar Officer adang dang hinga jong memorandum pe lu na neiding tia hi murder pulong damsa ki mutoka manja police station le akim vela thado nam mite josi apang thei josi akisu khomjing thei diu win jong tipna aneu na hi Koki Student Organization Churachanpur Togo Noya February nisim nga sang nile som ni lengania anakipan Vocation Training Center KIC Complex tuibong muna 6-month tailoring course first batch su August nisim nga sang nile som ni ngani chun lolhingta anaki chai tokil honin jani chun completion certificate hobdo na anani zuwina hi Tilet Minlin Hauki President KSO Churachanpulin trainees mi somna thum hi nga completion certificate hobdo na anizin mabana akhut thim azil nawa kihin so na theya ahin mancha theidiu akinem na phongin hi second batch hi 3 months course heading September second week sunga ke panding admission fee dangka janga chule alhasia dangka sangkha course fee heading chule seat intake hi mi som nga chan bo heading in aseu vin hi lunglu na nei hon mobile number 6009958235 thu chin le registration ki bol the heading a hi ati Lamka Consumer Club to student body so ki thu khoma achi sa August ni simli ni khuwa Sunday ni khuwa koiman thile loju te dim road lamlin ge ya theilo ding ti thu phun a bol tol hanin achi sa Sunday ni khuchun hechi Sunday market drive chu anabol zom ki ruina hi achi sani khuchun new lamka lanwalei bula ki parin jingkan dan se gya pachun tuibong bazar silmat jenhang bazar new bazar Damkam Bazar Joweng Lutsu na bulle marvenga dukan khan khat ki hongum ho anakha sawina hi hicha dukan le thilzu akham pi ho chu apet perin adukano akha sawin chabi ala piwin LCC officer anako khom vinahi hethei khat chu LCC THUSOH hi District Christian Goodwill Council in jong atosarwa hi thu anapon do sawa hetan hechija chu tedim road dunga mezu sazu le dukan ki hong muding alhoma ma chengin hi Hinlate dimru dunga dukan ki hong muding omlo wangin New Bazar area mezule thilkiuza chumchumzu mi tamta mu thein awmina hi pathinia dukan khading kiti hi te dimru be ma hipun lam ko hopi sungzo se hum a bol hele ti chu atam zolung gela hi chule LCC 10 meeting anei na wachun poloma hung kipan local mi hilo tamta ahung pun be jiwa lam ka tur sung mi te ho sumhol na su boya umahin Polam mi ho hunglu dan phate chavet sui ahung hiya mabana THUSOH limsa lowa chonwal te ho chunga action la pan heading in jong aseu vina hi hijitol hanchun jani chun neru manglu su nabula electronic repairing and servicing center kiti khachu LCC hon anakha sawina hi hijilaya dukan ki khasa hi Star Electronic akitin ADCC langa kuna license le permit imacha aneilo hi chule tu laya gu chahon Electronic mancha mobile phone hi han thildang za chum ho anagu wa adia smartphone ho flashing agu agala khulchil na ima omlowa anabol jiwa hi tin jong LCC lamkai hon aseu wina hi hita bonga gu cha ho to ki he thim na neya business bol a hi naw hi demum ta jong a hi jani chun LCC lamkai le volunteer hon dukan nei ho akimu piovin permit ki chi ta anei to kowa dukan ahan theilo diwin dukan chu akha piwin hi hechia chun apulam setara mi mu theidingin close by consumer club lamka ti lekha atawin hi hejitol hona chu lamka hopi sunga phone repairing and servicing dukan bol zo sin jong phone flashing bolding a ki choi zo si chu anei tu di ten ahin choi hinam ti apot chit masat diwa hi tin LCC hon aseu win hi yam tia sumdu na zia phone ki gu flashing anabol dukan a hi lo le electronic ho a ki he dole dan nungzu ya go na chang thei diu a hi thu jong aseu win hi Mizoram Sarkar in Mizoram Gamsunga khamna theya sum korve ho khana ding ngai to na in
Mizoram sungal hali sung chilhading campaign come operation against drug smuggling abuse anapan tawin hi. Hiji campaign chu Mizoram Home Minister ke sabdangain Monday niya hondo na anne hi. Sabdangain asayna chun khamna thei to ki sei thil chom2 Mizoram sunga ningta omin khangtha ho asokhal he tin asayin Mizoram Sarkar le Young Mio Association hon drug asum kolve ho haisa anading panala zingowe tin zong asayzina hi. Mizoram Inspector General of Police IGP H Ramleng le nain a holim na chun special campaign le operation chu December nisim somthum la khatchan chilhading a hi tin asayzina hi. Ramleng le nain asay na chun Mizoram Police Young Mio Association khaho sale sipei dang ho to ki THUSOH campaign chu Mizoram sung district som la khara chilhading a hi atin. Hijitabong Mizoram Sarkarin apat do campaign hi North State chom2 hola amasa pen hiding a hiati. Senior police kharin jong holim na ananein khamna thea sum kolve ho chalo dan vel hadingin mi som thum zauna special anti drugs ko aki semin ama ho su Myanmar to gam kya ke koya Assam rifle le langsung mi ho aki thu video hi tin asajina hi. He thei khat chu August nisim sa gya chun Mizoram Home Department, Mizoram Excise le Narcotic Department, Mizoram Police Sub Inspectors le YMLM kai hon kamna thea ki ve ho khana ding thua ke houhung na anne wa hi amo ke houhung pera chun Mizoram a ki par khamna thei chom2 hung ki polu na munsom ni la ni ho dan thu ana sayovin North State chom2 ho ku na jong drug song ke polu dan thu ho ana sei khom wa hi. Mizoram a khamna thei chom2 hung ke polu ho hi Assam le Tripura langa ki polu ra Bangladesh gama ki tha do kira hi dan ho jong ana sei khom ovina hi. Mizoram Excise and Narcotic Department dung zuya tu kumsunga mi somngala kamna thei chom2 jin anathi tawwe akitin kumsang ni le somnya ki pat mi jathum le somngala khatlang athi tawwe tin jong akisejine hi. National Highway ho mi pizo si lamhla na thei dingin thaong ovin lang galja hung galjam internally displaced persons IDP ho amama imun lo muna kilesa tawintin Democratic People's Front DPF in Assisi. Achi sani khwa THUSOH LAHKHOM ho koma DPF President Dr. Rajiv Kumar Naringbamin haulim na anaina chun Manipur sunga galatur seichama omna dingin Governor Ajay Kumar Bala hinga memorandum khar aki pilut tayati. Hichi memorandum sunga chun National Highway haong na ding PUC report sungsang Judicial Commission kharin khulchil na anaina ding chule galjam mi ho achandiu walom sumle pai ho ahi na bonga akipi na ding ho akisiji amana saibena National Highway ho hi Central Government mo puna hin iti dana tu chana ki haong lo lai hamati hichi highway ho lamha phal ahi lo jin talalte dingin gamdanga chile wale aha sai aji chu lampidang chu wanlenga khulchi el traver ahin koimazo si zo chi ahi puati chule IDP ho dinga ki thu pi na sum dangka la khat ki phongdo jong chu asum za chatpi na dingin he sa na jong anei na hi PUCR report jong demna anein hichi si nei lang ne aki sim report hi government in boycott bol henati achi sa Saturday ni khwa chu arambai tingol ke LAHKHOM na pan la jing laisam ton domba single torambam amarjit meitei chu police on anamad wahi amania kunin galman cha HK 33 rifle segile magazine somni legit M4A1 carbon mai pumni le magazine git 45 Glock auto pistol ni le magazine di 45 mei changja kha anake mando thai na hi mei nisim thum sang ni le somne thuma pan hung min chil he arambai tingol hi meilhei te puchon pa chon lakhan sim hoina ding ki LAHKHOM na hi aketi wangin dandi lawa achalo jingjiovin security agency ho to akimai tu jingovi hitabonga gamdang tichu foreign akun galman cha nasta ki mujing hi ti jarum ta hi hiji galman cha hung kun do na khul do na dingin pan akila jinge tin officer kharina siji tu lai ta hin police on gamsunga galman cha ho ma do na dingin gunchu tain panala jingona hi. Central Reserve Police Force CRPF B66 Battalion hon Monday ni jingka patrolling achi perovin Manipur MP le simbasana zawba chene ina kipat meter somnga ver gamla infar police compound to kinaya barvidya mandil koma hand grenade ni anamudowine hi high explosive grenade dinga ginsa
grenade te ni chu jingka ni den 9:30 vel ho chu barvidya mandil gate maya CRPF wa anamudo wahi hichizo wachun bomb detection and disposal squad le infaris police on andal ludovin grenade chu analado ve keti hinla hand grenade te ni chu wangphat pi in bomb khat apo ke na thei dinga thil poi mo detonator anom poitin THUSOH ki sejina hi heji thilso to ke se hin police on Porompat police station case khara zilurun heji THUSOH ki ji san hin koiman amo khud nunga hi tin ke phun na anei nai povina hi achi sani kho China gam Tianjin khopia Shanghai Cooperation Organization SCO summit ki bolna chun Prime Minister Narendra Modi le Myanmar State Security le Peace Commission Chairman Mingong lai anaki mutul hani amani ke hulimna chun Prime Minister Modi in neighborhood first agis le Indo-Pacific togon ha Myanmar gamjong appoint modan asei nahi lam kailu bote ni chun gamte ni ke ka khanto machal na lampang defense le security chule border chungsa ke hulimna anei loni nahi Prime Minister Modi chun tule tua gamte ni ke ka chimat na ding lampi ki sim ho hin mipi ho ki hethem tu na asu do sa ding hi ati chule ahung lung ding Myanmar election ki bol na ding hi di ta le khantum nei lwa a ki bol na ding akinem na phongin hi Myanmar makaya Myanmar sunga chamna ki sim chu India in ki to sorahi chule chamta ke khom nahi malama mano na hi ding hi ati chule Modi chun Myanmar gam khanto machal na ding in ki thopi na pe ding in India gutsa a hi jinge ati achi sanilha jan kimdona Eastern Afghanistan muna ling hatta ke hojin mi jagirin thina atuin chule mi sangni le janga walin ki su kha ki to kha ananiji US Geological Survey na seina hichiling magnitude 6 a ha chu achi sanilha jan kema Afghanistan le Pakistan gam gya anke horahiyati World Vision Afghanistan National Director Thamindri D Sirvain aseina ling ke honamun gamkai hi gamhasa chile wale hasa namun ahizin athia mang thile lo si ho hi na bangin he the hi nai poeti heji gamkai hi Afghanistan adinga gamhasa pen chile wale na ding lampi ki sulo damlo in tichu hospital themjil namun ki ti ho hi umlo hi talal na gamkai ahizia in hozong ahi na bonga aki salo zia linga ke hole in josi mo chimchim zia hi ati Kangpopi Town Committee a kun het sana thupun ki bolin asaina chun ngailudum ta khosumi pile adia wo sazu ho hinga het sanom chu tuni kho September ni simni sangni le somni langa Tuesday ni khwa kuna koiman wo sa tha theita lo diu chule azo theita lo dingin khopi viable ho Kangpopi Town Committee Kangpopi Youth Union Kangpopi Women Welfare Organization le Kangui Consumer Affairs in phondo na annei tai gancha ahilo le vocha athi ho hi koiman gundung ahilo le vadung le gamla amo pe theita lo diu ikivet suichi diu win iki het sawi chule chen khom pi khosa khonangin jong vo na ja ki ven na akha ga mo hi ta jin khusung dam na dia pan ila chi diu tip na hin ki nei na hi hechi tu phone hi ana sa lo om le aman mo aki poding ata to aki liu sa ding hi chule tu phone hi avela akila do kit ka sia ki kha hi ahin la custom thua wo chamang nom hon ward member head pin le phatsa na bu aman thei diwa hi tin Kangpopi Town Committee a kun he sa thu phun chun asei na hi tuni khwa dinga THUSOH LAHKHOM chum phun do na e nei theu hi chan chu hi tan ti